Schadzka počala zo zminutúci hosti za upokojeného Michaila Zazuljaka, člena Nacionalného sovitu u prešlim zvolanju, kulturnog robotnika i novinara, a potim še robelo pod njovim šore. Najvecej diskusiji bilo kolo odluki konkursnej komisiji za výbor direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Rusnacoh ponežeše jeden kandidat žaljel, ali členi Nacionalnog sovitu zo 13 hlasami za potrimali predkladanje kandidatki Ana Mariji Ranković za direktora. Toto predkladanje, jak se osnovatelj zavoda, bude rozpatrat i vlada Vojvodini, ktorá imenuje kandidata za totu funkciju. Sovid jednohlasno potrimal snovanje Ruskej fondaciji Rute Norum, ktorá še bude starac o ruskim majetku. Keď dahto žada svojej ruskej zajednici podarovac nejaký majetok, či to nejaká chyža, či nejaká žem, či može biti nejaký legati, alebo nejaký vredni knjižki, može biti sliki. Bude mať legálny spôsob, na ktorý to še hodno začuvac, evidentovac, i tot, kto bude darovac, bude znať, že to unaprijamene i darovane baš Rusnacom. Do upravnog odbora sme vyberali ľudzoch, ktorí od digniteta i ktorí majú svoje osobní stanoviska i ktorí nelehko podljehnju dnjovo-političnim uslovijom. Na Schadzki vybrani i 5 členi upravni odbor fondaciji i odlučene, že jeho šedzisko bude u Novim Sadze. Na včerajšej Schadzki data potrimovka projektnomu timu Promoter, ktorý oformeni, že bi pre ich fahovo pririhtanih projektoh hledal finansijni sredstva za našu zajednicu nasampred z evropskih fondoh, a potvrdzeni i odluki vyvršnog odboru.